Yes kabisa nongere mbahereze ikaze hano kuri Sport Room TV Rwanda. Nizere ko aho uri hose ukomeje kuba ugubwa neza muri rusange, gusa nawe utameze neza nkwifurije kuza kumererwa neza. Humura Nyagasani arahari kandi arakwitaho. Muri aka kanya rero ndagarutse ngo tuganire ibigezweho mu mikino, aho tugiye kurebera hamwe ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya CHAN cyangwa se abakina imbere hano mu Rwanda mu gihugu uko bahagaze imyiteguro yose. Turebere hamwe kandi ikipe y'igihugu ya Djibouti ni ikipe nyabaki igiye guhangana n'u Rwanda. Byo bamenya rwose kuri ino ekipe, dore ko ari ikipe y'insina ngufi rwose muri aka karere. Bikaba biteganijwe ko Amavubi agomba kuyikuraho amanota rwose ayijyana muri round ya kabiri cyangwa se icyiciro gikurikiyeho, agomba kuzahura n'ikipe y'igihugu ya Kenya cyangwa se Sudani bitewe n'izaba yakomeje. Ese muri AS Kigali bihagaze bite nyuma yo kubona amanota 3 y'ingenzi ku munsi w'ejo? Bakaba bayoboye urutonde rwa championnat. Ese mutoza Guy Bukasa ashobora kuba yaseze rwose akazi k'ikipe? Nabyo turaje tubirebe muri rusange. Gisabwa no kugumana natwe rwose ukadutiza umwanya wawe n'amatwi yawe, ubundi tukaganira neza muri aya makuru, tukinjira neza muri aya makuru y'imikino rwose agezweho, nawe tukaganira. Rero niba aribwo ugifungura iyi video utarakanda kuri iryo jambo subscribe, ikakubwira ati kandaho rwose kugira utajya ucikwa na byinshi bigezeho mu mikino. Numara gukanda subscribe ukande kuri like, ubundi ujya hasi ahatangirwa ibitekerezo cyangwa se aho bita muri comment section cyangwa se muri commentaire, usigemo igitekerezo cyawe kuri aya makuru rwose tugiye kuba tuganiraho. Niba kandi udukunda cyangwa se waradukunze rwose hashize igihe, ntugenda ashyizemo udutima twinshi n'imiriro by'umutuku rwose aho muri comment. Kandi niba uri mu Rwanda ushyiremo akadarapo k'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, niba uri hanze ushyireho akadarapo k'igihugu uherereyemo. Rero reka ntange nsuza bari muri Amerika, Mozambique, Zambia n'ahandi hose, by'umwihariko abatura Rwanda muri rusange. Ahubwo munyemere dutangire rwose tuganira ku ikipe y'igihugu ya Djibouti iri kwitegura rwose kubikina n'iy'u Rwanda. Ikipe y'igihugu Amavubi rero yaje kuba itangira umwiherero ku munsi w'ejo kwa mbere, aho iri kwitegura ikipe ya Djibouti. Umukino wa mbere rero uri ku cyumweru tariki 27, aho ikipe y'igihugu ya Djibouti zaba yakiriye iy'u Rwanda. Yes, rero tugiye kuba tuganira byinshi cyane ku cyumweru rero ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 no ku itariki 2 Ugushyingo cyangwa se kwa 11 2024, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izabica cyane n'ikipe y'igihugu ya Djibouti mu mukino w'ijoro ry'ibanze ryo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu CHAN. U Rwanda rero ruri gukubita agatoki uko kandi kuko rufite akazi gakomeye ko gukuramo Djibouti mu gushaka itike yo kujya muri CHAN, ubundi rukazaca cyane rero n'ikipe y'igihugu ya Kenya cyangwa se Sudani bitewe n'ibizava muri uyu umukino. Mu karere ka Sekafa cyangwa se mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, ni urugendo rukomeye ku ikipe izabona itike yo kujya muri iki gikombe cya Afurika cya CHAN, kuko harimo ama ekipe 3 afite itike itajurirwa cyangwa se zamaze kwibikaho itike, kuko arizo zizakira rwose iki gikombe cya CHAN. Ayo ma ekipe rero y'ibihugu ni Tanzania Taifa Stars, Kenya Harambee Stars, ikipe ya Uganda Cranes hariya muri Uganda rwose n'Abagande. Ubwo hakazayishakamo izindi kipe imwe cyangwa se hagashakwamo indi ikipe imwe iherekeza izi eshatu, zikaba ikipe enye zihagarariye akarere k'iburasirazuba cyangwa se yite Sekafa, akaba ariyo azitabira rwose iyi mikino ya nyuma ya CHAN. Ni amakipe azahagararira akarere, ariko 3 yo akaba afite tike bitewe nuko azaba ariyo yakiriye iyi mikino ya nyuma. Mu mikino y'ijonjora ry'ibanze rero izahuza u Rwanda na Djibouti, yose ikazakinirwa i Kigali mu Rwanda. Amavubi niyo ahabwa amahirwe rero menshi yo kuzagerenga iri jonjora ry'ibanze, kuko Djibouti ni kimwe mu bihugu rwose bibi mu mupira w'amaguru ku isi, byagiye bigayika rwose aho byagiye binyuraho cyase aho byagiye bikina hose. Twinjire rero ku cyo wamenya ku ikipe y'igihugu ya Djibouti rwose igomba guca cyane n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda.
urugendo rw'ikipe y'igihugu ya Djibouti rwatangiye ku itariki ya 5 Ukuboza mu 1947 ubwo yakinaga umukino uhayo wa mbere mu mateka yayo nk'igihugu cy'umupira w'amaguru. Cyo gihe ntabwo yitwaga Djibouti ahubwo yitwaga French Somaliland, niko icyo gihugu cyitwaga rwose. Kuri tariki ntabwo urugendo rwa Djibouti rwatangiye neza kuko igihugu cyitwaga French Somaliland cyakinnye umukino wa gishuti n'umuturanyi wacyo Ethiopia, nuko bibatsinda ibitego 5-0. Ethiopia nk'igihugu kiri guha French Somaliland ikaze mu mupira w'amaguru, niyo byongeye gukina umukino wa kabiri wari uwa Djibouti mu mateka yayo. Ni umukino wakiniwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1948, nuko urangira Ethiopia yongeye gutsinda Djibouti ibitego 2-1 ku nshuro ya gatatu. Ikipe y'igihugu ya Djibouti rero ikina na Ethiopia nta kindi gihugu birakina rwose, yagiye yisize insenda mu mukino wari wo guhatanira igikombe cya MPH Cup. Ethiopia yari yagiteguye yishimira ko yaganjije abakoloni ibikarangira batayikoroneje. Uwo umukino rero wakinwe ku itariki ya mbere Gicurasi cy'ukwezi kwa gatanu mu 1949 warangiye Djibouti ifashe Ethiopia yari iwayo iyisengereraho ibitego 6-0. Aho imyaka yari ibaye 3 ikipe y'igihugu ya Djibouti itangiye amarushanwa mpuzamahanga yakinnyemo imikino igera kuri 3 gusa itwaramo igikombe cya MPH Cup. Nyuma yo kubona ikipe y'igihugu itwara neza yongereye irasenyuka rwose, yongera kugaruka nyuma y'imyaka 23 mu 1960 habaye irushanwa ryahuzaga ibihugu bivuga igifaransa ryabereye muri Madagascar. Djibouti yitwa French Somaliland yatsinzwe na Cameroon ibitego 9-2. kuva ubwo ihita ihagarika gukina kuko yongeye kubura umutwe mu 1983. Ikipe ya Djibouti rero ikimara gutsindwa na Cameroon mu 1960 yarasenyutse igaruka mu 1983. kuva mu 1983 ubwo Djibouti itongeraga gukandagira mu kibuga yarinze ibona ubwigenge muri 7-7. Djibouti rero yitwaga French Somaliland yongeye gusubira mu kibuga ku itariki 27 Werurwe mu 1983. Muri iki gihe rero noneho nibwo yahise itangira gukina yitwa Djibouti. Nanone uwo mukino wayihuje na Ethiopia nuko iyitsinda ibitego 8-1. Nyuma y'iminsi 2 nanone ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 1983 Djibouti yongeye gukina na Ethiopia, noneho niyatsindwa ibitego byinshi kuko yatsinzwe 4-2. Nyuma yo gukina imikino na Ethiopia isa naho imenyera amarushanwa atandukanye, Djibouti yakinnye akarushanwa kamuri kabereye muri Ethiopia rwose mu 1984. Muri uwo mukino rero ikipe y'igihugu ya Djibouti yaje kuba itsinzwa na Ethiopia ibitego 2. Reka twinjire rero mu mwaka wa 2000 nibwo ubwa mbere Djibouti yakinnye ihatanira kujya mu gikombe cy'isi, ariko ku ikubitiro yasezerewe na DR Congo ku gitanyo cy'ibitego 10-2. Ikipe y'igihugu ya Djibouti ni ikipe amateka yayo mu mupira w'amaguru ari mu kinegu gikomeye cyane, kuko nyuma y'ubwigenge bwa Djibouti yatsinze imikino 8 gusa kuva mu 1998 ubwo ikipe ya Djibouti yagarukaga mu isura nshya yatojwe n'abatoza bagera ku 10 kuva muri 1991 kujya 2001. Yatozwaga na Mohamed Baderi. Uyu mutoza yayitoje imikino 15 nta mukino n'umwe yatsinze, yanganyije 2 atsindwa 13. Kuva Mohamed Baderi yirukanwa muri 2001 Djibouti ntabwo yongeye kugaragara mu mupira w'amaguru kugera muri 2007. Muri uwo mwaka rero wa 2007
barindwi batojwe na Ahmed Hussein watoje imikino ine gusa agatsinda umukino umwe agatsindwa imikino itatu. Mu mwaka wa 2008 Djibouti yatojwe na Mohamed Abar watoje imikino ine yose akaza kuba ayitsindwa yose ko yakabaye. Muri uwo mwaka wa 2008 nibwo Ahmed Abdelrahman yabonye akazi ko gutoza Djibouti ageza muri 2010. Uyu mutoza yatoje imikino 11 atsindwamo 10 anganya umwe nta mukino yigeze atsinda. 2011 Djibouti yatozwaga na Nordien Graciare ageza muri 2015 yatoje imikino 5 yose arayikubitwa nta mukino n'umwe yigeze atsinda cyangwa se ngabe yanganya. 2013 na 2017 Djibouti yatozwaga na Michael Gibson yatoje imikino 4 atsinda umwe atsindwa 3. Gibson yasimbuwe na Musa Garasumu watojwe imikino 5 kuva 2017 kugera 2019 ariko se akaza kuba ayitsindwa. Kuva 2019 kugeza 2021 ikipe y'igihugu ya Djibouti yatojwe na Julien Mete uherutse gutandukana na Rayon Sport iyo mu Rwanda rwose umutoza niwe wakoze ibitangaza mu ikipe y'igihugu ya Djibouti kuko mu mikino 13 yatoje yatsinze 3 anganya 3 atsindwa imikino 7. Julien Mete rero yasimbuwe na Mohamed Hassan watoje kuva 2021 kugeza 2022 mu mikino 6 yatsinzwe 5 atsinda umwe rwose kuva 2022 kugeza ubu. Hodi Oki Abdulrahman niwe uri gutoza Djibouti gusa mu mikino 2 yose amaze kwitoza yarayitsinze yose ko yakabaye. Kugeza ubu ikipe y'igihugu ya Djibouti iri ku mwanya w'192 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA. Umwanya mwiza bagize mu mateka n'uwa 269 naho umwanya mubi yagize n'uwa 203. Intsinzi ikomeye mu mateka ya Djibouti niyo ku itariki 23 Gashyantare mu 1988 ubwo yatsindaga SAF Yemen cyase Yemen y'Amajyepfo ibitego 4-1. Gutsindwa gukomeye ku ikipe y'igihugu ya Djibouti byabaye ku itariki ya 9 Ukuboza 2001 ubwo batsinzwe na Uganda ibitego 10-9. Izindi ntsinzwi zikomeye Djibouti yahuye nazo harimo iyo ku itariki ya 13 Ukuboza 2007 ubwo yatsinzwe n'u Rwanda rwose ibitego 9 byose ku busa mu mikino ya Sekafa yaberaga Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Ni naho baheruka rwose kuba bahurira ikipe y'igihugu ya Djibouti ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri rusange. Nibyo rero twaba tuvuze kuri no ekipe ya Djibouti igomba gusesekara mu Rwanda kuri uyu wa gatatu aho baza kuba bakina umukino wa mbere n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni ku cyumweru ku itariki 27 kuri stade Amahoro i Remera. Nawe ntuzabure rwose muri uyu mukino dore ko rwose ikipe y'igihugu ya Djibouti ariyo izaba yakiriye. Twerekeze rero muri AS Kigali Gibukasa yaba yaratandukanye na AS Kigali byose tubirebereye hamwe rwose dukomezanye. Nyuma rero yo gutoza umukino umwe wa shampiyona agahita yerekeza mu nshingano zindi iwabo, umutoza mukuru wa AS Kigali Gibukasa benshi bakomeje kwibaza niba yaba yaratandukanye n'ikipe, ariko ubuyobozi bwa AS Kigali buhamya ko akiri umukozi wayo. Ku munsi wa mbere wa shampiyona y'umwaka nibwo ikipe ya AS Kigali iherukana n'umutoza wayo mukuru Gibukasa ubwo bazaga kubatsindwa na Kiyovu Sport ibitego 2-1. Nyuma yaho yahise ajya mu nshingano z'ikipe y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari mu mikino gushaka itike y'igikombe cya Afurika. Kuva ubwo rero uyu mutoza ntaragaruka mu kazi k'ikipe, nyamara hagiye gukinwa umunsi wa 7 wa shampiyona. Aha niho bamwe bahera bibaza niba koko uyu munyekongo yaba yaratandukanye n'ikipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali. Nyuma y'ibi byibazwa rero ubuyobozi bwa Kigali bwashyize umucyo ku mpamvu Gibukasa ataragaruka mu kazi k'ikipe.
kipe. Umunyamabanga mukuru wayo Nshimiyimana Joseph yavuze ko uyu mutoza akiri umukozi wabo rwose kandi bakifitanye amasezerano. Uyu munyamabanga yakomeje avuga ko nubwo Bukasa atari i Kigali ariko avugana n'abungiriza be ndetse ari we ugena imyitozo akoresha ikipe. Yakomeje avuga ko kandi cyatumye bagenda gahoro ku mpamvu uyu mutoza ataragaruka mu kazi ari uko bagize amahirwe ikipe ikaba iri kubona intsinzi. Nibyo biri kuvugwa rwose muri AS Kigali. Ese uyu mutoza agaruka cyangwa se ntazagaruka, byose turabitegereje. Ubundi mbashishikarize gukomeza kubana natwe hano kuri Sport Room TV Rwanda, mukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana buri munsi hano kuri Sport Room TV Rwanda. Reka nkomeze mbifuriza umunsi mwiza, muhahe muronke.